Yes, reka nkubwire ko iyi ngiyi ari The Public Sport nk'ibisanzwe ni The Public Sport. Ibiganiro byo ni siporo, ariko reka mbanze nkubwire ko muri ekipe ya APR hari agashya kabisa, akanyenyeri kamaze kujya ku mugaragaro ku munsi w'ejo ubwo bakinaga n'ikipe ya Etincelle hano kuri Kigali Pele Stadium, bikaza kurangira banganije ibitego 2-2, ubwo ikipe ya APR yagomborwaga mu gice cya kabiri ku mpinduka zikomeye cyane. Ikipe ya Etincelle yari ikoze ikazana umusore nimero 11 akazonga cyane defense y'ikipe ya APR ndetse akanayitsinda igitego, byatumye rero ikipe ya APR iguma ku mwanya, iva ku mwanya wa mbere yari iriho iguma ku mwanya wa kabiri, ubu ngubu ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 49, hanyuma ikipe ya Rayon Sport ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota 50, yongeye kurusha ikipe ya APR inota rimwe. Ni urucabana rero, akanyenyeri ikaje, ese ako kanyenyeri karavuga iki, karakora iki? Abakunzi b'ikipe ya APR mukitegure, iyo ni breaking news.